Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam. Inta ibasa ti maikadwa a Korinto kapitulo 8 bersikulo 2. Nakaro ti panakasuot da kadagiti rigat a naglasatan da. Ngem kasta unay ti ragsak da kat nabulos ti panangited da. Oray no nakapangpanglaw da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyang. Ay na, apo, nakapudpudaw. Ay nagrigat lakit din ay at agbangbangkag. Ay, dandanitan mamulaan namin. Isungagan anos ka. Wan, agam inton agapit ta. Ay, naglakan lang ti pananggatang da. Nay, ninsamot pare Arturo dayta. May samot dahi ta, disturbo. Isun samot nga agpaysaw. Ay, paimantay nakbit ka sa Rita. Ay. Pare! Ay na pare, imbagtada ka dito'y bangkag mo ita. Ay, agmulmula kami pare. Ay pare, agpatulungak man ka. Anya dayta pare. Buludag kumapay lang di pag isprem iti mula, tausarak man paylaan. Ay, katwan na pare. Ay na, agyaman ak paray. Ay, inggaw, kasanungay no din na isubli jay binulod na nga spray. Isublin ba? Anya nga rod nga iti usaram. Isublinan tulat takad eh. Danagmon. Si kang agrigrigat, tumulong ka pay lang mat iti sabali. Ay, panunutom pay mat nga umuna ti bagim Nasaya at titumulong bakit? Kaslasaan ka mo't amakimismisa. Kayat mun samot nga minti agbalin a kapitan. Isa ako namlan sino ka tumulong-tulong. Imay kami pimasyar ka ni Wilfredo dito'y balayo. Tang, nang. Oray kanayon kayo kuman nga umay. No makaanak lagit din ni Ani, oray inal daw. Ay, kasanumat ngamin aya, katikalsada tayo amapan ije baryo, lasong-lasong. Sige, mangan kayo latta. Wan ananang, native amanok ko naman. Ay, naimas da ita. Ay, iso na laang, tanuada umay dumawat akaruba. Ay na, ikan mat adagos ni tatangyaw. Mayat ano kasta, nanang? Swerte, dagiti kaaruba yo Ay, day tangarod ti pakaungungtan kanyak ti amayo. Taamin na mabalin na nga itulong. Sige, ipaay na lata. Isubo na lang arudan. Ipadawat na pay. Agawid kami manan ka ni Wilfredo, nanang. Nagpakadakan ka ni tatangyo? Nanang. Apay akasla na bambanog kayo akanayon. Ay, kasano? Inaldaw kami ka ni tatang mo ije bangkag. An-anun nyo ayang amin ti ado a kwarta. Ay na anak ko, ad-adang agsakit kami. No agtugtugaw kami laang dito'y balay. Nay, di yu ipadawat amin dagiti manok yu Tadan to si daag inton aganakak. Ado, di ka kadi madanagan. Inton umay abulan ti panaganak ko, nanang. Umay dakto tanggadon. Ay wan, talagang umayak to, anak ko. Kanyamat tunday ito dalan dito ayan nyo, Han. Nagtapok. Lasong-lasong pay ket di Maperde da ito kutsi no kastoy laka na yun. Gamam mo. Uray no kastoy dito ayan mi. Managtulong dagiti tattao. Kasta ka di. Iso nga ni tatang ko, uray agrek-reklamo ni nanang, talaga managtulong latta. Saan da ka abaybayan dito, ilakay? Tatainggo, pabuludan dakman iti bagas. Apay naibusan kay manan. Wan nga rod tata. Kasi dagiti uping. Ibangam kanila kay mo atag sa lukag nga main. Ay na, ikarkararag ko nga rod nga agbalbaliwon.
Tata, uray 2 kilo ko malaang. So kataktumat laang. Wala, mabit lang tayo nakmangala, balasang kao. Ay na, pabuludan manen iti bagas na ita babae, Ingo. Ay na, agtal na ka. Tabayadan ng tumitla ka no. Mamati ka. Manon ti binulod na abagas. Agam di namot sinuksukatan. Kaasi dagiti anak na amabisinaan. Ay makaamumot tin iti biyag da Na. Adda asawa na. Ay, Apay adi na pagtrabahuan. ay naaging nga da maitulong mo. Tumulong ka, bakit? Kat no si ka nga iti maawanan. Ay, lakay ken baketan. Ay adamot problema ta. Kaya't mo asawen, tumulong ka laang no awanan ka iti problema. Ay, kanon tupay kumamapasamak da ita. Apo! Tata Ingo! Ay, Tata? awan nila kay ko. Apay ayamanen Minerva. Ay, kwa, nana. Anya manen ti umay mo ibaga. Kwa. Ay awan ti maited mi abagas. Agsalukag kayo met Ay da kami pa'y met alakay ken bakit ti pagdawatan nyo iti bagas. Ay, kwa, nana, sa anak nga umutang iti bagas. Umay kayo ikan iti tilapia. Nakalapan nila kay ko ijay karayan. Ha? Dadakil dagitoy, nana. Ay, kita agman. Dagitoy man na Na, ay wan. Ay, sigurado ang magustuhan nila kay ko na itaw Sige, nana. Idanon nyo la kuman kinitataing ko ti panagyaman ko. Ngamin, namin ado a pinautangan na kami iti bagas. Ay, wan balasang ko. Sigurado ang makadanon day takan ni Ingaw. Bakit? Nung naimbag ka iti padam at tao, at damat kasukat na nga imbag na ita. Ay, naminsan lang ngayon kan nakaititilapya. Kastan ti ibagam. Pudnumot Ay, uray po utam lakay. Italaang dayta. Umay tumanan dumawat iti kananda abagas. Mangan kakit din bakit? Sumanao ka man ako nakon. Lakay, agriin ka. Agan akaksan. Anya? Agsika lang ti tiyan ko. Agan akaksan. Sungbatam day ta cellphone bakit? Sikan Sungbatam kit din. Hello. Hello, Nanang. Ni Wilfredo daytoy. Nay. Apay anak ko. Apay ngay mawag ka. Aganakan ni Ani. Anya? Intaray ko dito ospital da asawak, Nanang. Agad. Kumusta ti ka sa saad na? Umay kayo dagos ditoy. Ay, wan. Umay kami adagos ditakan ni tatang mo. Naganak ka din ni Ana Barok. Nas ka na maopera ni Ani, tatang. Anya? Kasapulan na ti Dara. Ay, sos. Ada ka diti amuyo ang mabalin ni Agdonar iti Dara para kan kuana. Malaala. Agbirok tayaw. Lakay. Anya nga minaya ti imbaga ti doktor. Kasapulan na maopera ni Anay. Anya. Kasapulan na pa'y ti Dara. Ay napangalaan tangay nga ron iti Dara, lakay. Ay na, madanag anak iti kasasaad ti anak ta. Ay kasanungatan. Tata Arturo, nadamagyo ka din nga dayo ospital ni Ani? Sino nga Anay? Diyan ngay anak da Tata Ingo ken Nana Luseng. Apay ang na-ospital. Aganak ka no, ngam kasapulan na ti Dara. Kasta ka day. Anya nga tati mabalin tayo ama itulong kadakwada. Ay, ado ti kakaanakak. Damagak ida. Barang no mabalindang Agdonar iti Dara. Tatang, naskin nga da maisukat adara iti inaramat ni Ani. Ay, day tangarod mo ti pampanunutag Barok. No asino ti mabalin amasitgan. Ay, paray! Tatang, Ah? Jay lakay. Ay, ayaban na ka.
Di ba't kumpare nga Arturaw? Ay, Umasadigin. apay paray. Ay na, di mula na ibagbaga na ospital ti Balasang Mau. Ay, nahuin nga raw. Katnay, kasapulan na ti Dara. Ay paray, adaw ti kakabagyak amayat ni Agdonar. Ha? Ibagam, no kasano ka adaw ti kasapulan yaw. Ay lakay, awanan. Napirdin dagiti mula taan atang gapo ititikag. Huwag nga ron bakit. Ay, nagkarumat nga min tibara ti panahon ita. Ay na, no kaano nga kasapulan ta iti kwarta. Kastoy pa'y mo tinapasama kiti mula ta. Ay, huwag nga rod. Ay, kasano nga tan ti babayadan ni Ane ija ospital. Ay na, jack up mo bakit. Ay, nagrigat at talaga. No agkakanat dagiti dumtang nga problema. Naggapo ang Minerva. Itay kapay la makit-kita apag na. Napanak nagsolicit tata. Taapay. Tulong tayo kada tata Ingo kun nanalusing. Ayun gayam anya. Saan tayo abaybayan ida, tama nagtulong damat nga agasawa. Buwan Ay na, nasaya at manday taan na panunot mo, Balasang Kaw. Ay nalakay, saan kano ang mabalin ang mayroar iti ospital dagiti agin Aging ga iti saan ang mabayadan ti bilda. Ay, kasano ngayon? Naimbag abigat yo tata. Nana. Ay adaman daytan a babae. Dumawat man siguro iti bagas. Ay, agtal na ka man. Ay, dumanon ka Balasang ko. Apay. Ay, kwa tata. Umay ko itad day tinasolisit ko a kwarta. Amo ka saan nga umanay daytoy nga makatulong. Ay na, ay agyaban kami ken ka Balasang ko. Amin dagiti kabarangayan tayo kat nang tedda. Ay na. Ay, agyaman ak Minerva. Ay na. Uray akla makasangin. Ay, ni Apo Diyos, timang subad iti kinaimbagyo kada kami, Minerva, Balasang ko. Tabayadan amin ng abil tayo dito ospital, tatang. No kasta, mabalinin na makarwar dagiti agina. Uwan, tatang. Ay na, nabang-aran barok. Tatang, Ay, dakkel na tulong ti kwartang intedyo. ay na, naggapo dagiti iti kakalugaran tayo. Kasta ka di? Wen barok. Malagip ko lagat nga rod tinaminsan na din nakamat kanyak ni Ani. At talaga ang managtulong dagiti kakalugaran tayo. Day tama iti may panakil ko barok. Podno day tatang. Podno launay. Ay nalakay. Hey, di mo kanurwaman nga ubaan day taapo ko. Tapay ka now. Ma-spoil ka no. Aha, agsangit nga ron no, idisok iti krib na. Ay na, igkakat iwayway jay nuwang mo. Tasyak man ti mangaw awer ka ni bebe. Tatang, Ah. Nanang, ibati yu pa lang ni baby di takrib na, tamangan tayon. Ay, nakaluto ka na ya. Ikay pa'y Ay, nagpartakan. Manumot laang ngay ti agluto no damang tulong ken ka. Ay, ninsamot lakay mo man at ti pinagluto. Wan ananang, nalalaing ngamin nga agluto nila kay ko, ngam siya. Ti pa nagtitinulong kat may nga ugali ti Kristiyano. Intay nga rot ituloy, ti pa nagtitinulong tayo, gaputaday ta ti may sa atanda, ti makuna nga ayat. Nga insursuro idi ni Apo tayo a Jesus. Papagayam, ditan pinagkibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Bian, insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon.
Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.